Uzali nzambe oyo abongi na konetwama. Uzali nzambe oyo abongi na kokumisama. Uzali nzambe oyo tueli konetola likolo na nyoso. Uzali nzambe oyo tueli kotombola likolo na nyoso. Pete mosusu lokola yo azali te. Tuabudu tena nani hila wewe. Tuinue tena nani hila wewe Yesu Masia. Yo oye pesa melio bakombo likolo na kombo nyoso. Epesa melio nguya oyo moto ya mokili ya kokiko zala na yango te. Epesa melio bolingo boboto kembo oyo moto ya mokili ya kokiko zala na yango te nzambe na elonga. Yango na tongo ya sikatika lisusu na kati na lisanga ya basantu to sanjo la bonene boyo. Na lisanga ya bayenge bene na kati na bosomi nyoso. Toleka na kopambola yo nzambe.
Pwete to sosolete na kati na bomo ina biso bobele yonde obongi. Na kati na bomo ina biso bobele yondo bongi enzambe. Na kati na etambwelo na biso bobele yo mosusute kakayo. Yango totinga makana yo tango nyoso pwete toyebi ete lisungi na biso ezali bobele epai na yo. Yango totinga makana yo nzambe pwete toyebi ete makasi na biso ezali se epai na yo. Yango totinga makana yo nzambe pwete toyebi ete lolendo lofundo na biso ezali se bobele epai na yo. Bozui na biso epai na yo. Lobiko na biso epai na yo. Kimia na biso epai na yo. Esengo na biso epai na yo. Ozali nyoso ya bozali sami ya moto awa na se enzambe na elonga. Ozali nyoso ya bozali sami ya bayenge bene awa na se. Ozali nyoso ya tina ya kozala na biso. La raison de vivre, la raison de notre existence, c'est toi, oh notre Dieu. C'est pourquoi nous t'élevons au-dessus de tout, car ta suprématie est tellement élevée, oh notre Dieu. Yango tozako pambola lisusu kembo na yo. Koneto la bonzambe na yo likolo na nyoso e yawe. Ya solo zali malamu. Tika toyemba bolamu boyo. Tika to pambola kembo na yo. To pambola oyo zali. Na oyo zako sala na kati na bomo na biso e yawe. Peto bongi na kembo. Na tutasoma ndani ya kitabu ya Wakorinto wa pili, 2 Corinthiens. Tutasoma chapitre yake ya 9 na tutatoa verse yake ya 6 na tutashuka mpaka mwisho ya chapitre. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 mpaka verset ya 15. Naongoza usomi katika jina la Yesu Kristo. Lakini ninasema neno hili: yeye anayepanda kwa choyo atavuna kwa choyo, na yeye anayepanda kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu afanye kama alivyokusudia katika moyo wake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, kwa sababu Mungu anamupenda yeye anayetoa kwa furaha. Na Mungu anaweza kuzidisha neema yote kwenu, hata nini mkiwa na kuzidi kwa kila namna siku zote, mupate kuzidi namna katika kila kazi njema, kama ilivyoandikwa: amesambaza, amewapa masikini, haki yake inakaa kwa milele. Na yeye anayemupa mwenye kupanda mbegu na mkate uwe chakula, atawapa na kuzidisha mbegu yenu ya kupanda, naye ataongoza matunda ya haki yenu. Mutakuwa tajiri katika vitu vyote, mupate kuwa na ukarimu wote unaoshukuru Mungu kwa kazi yenu. Kwani utumishi wa kazi hii hautimizi mahitaji ya watakatifu tu, lakini vile vile unazidi kwa kutolea mashukuru mengi kwa Mungu. Kwa sababu mukijaribiwa kwa utumishi huu, wanatukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kukiri habari njema ya Kristo, na kwa vile vile wakiwaombea nini, wanapata hamu kwenu kwa sababu ya neema ya Mungu iliyozidi sana ndani yenu.
Mungu ashukuriwe kwa sababu ya zawadi yake tusiyoweza kuisifu kama inavyompasa. Amen. Basi tukae. Haleluya. Haleluya tena. Eske unaweza pepea tu Bwana? Asante sana, Mungu apewe sifa. Ninashukuru Mungu sana kuwaona jinsi mumependeza, unakuja kuabudu Mungu. Donc tunakuja kuabudu Mungu pamoja, yeye ambaye anastahili sifa ya midomo yetu, sifa ya mioyo yetu, kumuonesha tena reconnaissance yetu kwake kwa kumutolea ibada yetu ya leo. Dimanche passé tulizungumzia neno ilisema kutumikia Mungu kama mashujaa ya imani. Katika mahubiri tulibarikiwa sana, tuliona namna gani mtu anaweza kuwa mshujaa katika maisha yake ya imani, katika mwenendo yake, na tulipewa maexemple fulani ya watu ambao walitembea na Mungu, walielewa namna gani wanaweza tembea na Mungu, na wale watu walionesha ushujaa yao, na walikuwa point ya motivation ambao ilifaa itumotive sisi sote, kila mmoja asimame katika zamu yake kwa ajili akuwe pia mshujaa katika relation yake na Mungu, katika kanisa, katika jamaa, katika nchi yetu ambao iko na besoin ya washujaa wenye watasimamisha tena nchi yetu katika haki ya Bwana. Haleluya. Basi kichwa fupi ambao tutazungumzia tena asubuhi ya leo inasema siri za kutoa kwa shujaa au kwa mashujaa wa imani. Les secrets de donner pour un héros de la foi ou pour une héroïne de la foi. Siri za kutoa kwa shujaa au kwa mashujaa wa imani. Wakati walitupatia maexemple fulani ya watu, paske wale watu walielewa siri fulani ya kutembea na Mungu. Walielewa namna gani wanaweza pendeza Mungu, namna gani wanaweza jikokotea baraka, kujikokotea nehema ya Mungu, namna gani wanaweza jikokotea utukufu ya Mungu itembee pamoja nao katika maisha yao, katika mwenendo yao. Na tena leo Mungu anapenda tena atuoneshe masiri fulani secret enye wale watu walitumikisha, walielewa nini katika safari yao ya kutembea na Mungu. C'est pourquoi tunasema kichwa somo yetu tunasema les secrets de donner pour un héros de la foi, siri za kutoa kwa shujaa wa imani. Mahali tumesoma inatuonesha mambo mengi. Katika ile mambo mengi inajisintetize mu maneno kubwa mimi naweza sema mbili. Kitu ya kwanza enye hii mashairi iko natuonesha, inatupatia example ya mavuno, moisson. Na wakati inatupatia example ya mavuno, na inatupatia pia sasa principe ya ile mavuno, namna gani iko natembea, namna gani ile mavuno iko nafanya investissement, ile mavuno namna gani iko nafanya uwekezaji, inaweka quelque chose. C'est pourquoi mu verset yetu ya kwanza ambao tumesoma inasema, lakini wakati Yesu Kristo alikuwa iko naongea na wakati Paul alikuwa iko naambia kanisa ya Wakorinto, anasema, lakini ninasema neno hili, yeye anayepanda kwa choyo
atavuna kwa uchoyo, na yeye anayepanda kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Inaongea juu ya mavuno, moisson. Wakati mtu iko na tayarisha, wakati mtu iko na besoin apande mbegu, anakuwa anafanya selection ya mbegu enye atapanda. Choix, nitapanda aina gani ya mbegu? Na wakati mtu anafanya selection ya mbegu, anatafutaka mbegu zenye ziko ya mzuri juu itowe. Hata penda atie kubudongo mbegu enye inaoza au mbegu enye inakufa, paske atapata kitu. Na wakati anafanya selection ya mbegu, anakuwa anatengeneza budongo. Sasa anarespecte ma processus ya kutengeneza budongo. Na wakati anatengeneza budongo, anatia ile mbegu. Kama alitia mbegu moya, anajua ya kwamba ile mbegu moya haitatoa mbegu moya, italeta ya mingi. Kama anatoa mbegu, anapanda mbegu 10, anajua ya kwamba sitapata mbegu 10, nitapata zaidi ya 10. Kama mtu iko mjinga, njoo atasema basi sijali kufaa shwa ya mbegu enye tu itakuwa mimi nauza. Hata mbegu ya enye iko ya kuoza, saa zingine inaweza toka tu. Utakuta ule mtu mwisho ya kuvuna anafanyaka nini? Anapiga rate. C'est pourquoi neno la Mungu inotupatia ile principe mahali tumesoma. Nasema yeye anayepanda kwa uchoyo, anapanda mbegu kwa uchoyo, atavuna pia kwa uchoyo. Juu kama unaenda uza maragi ya kuoza kusoko, ile madeshe ya maragi ke nipande parcelle muzima, nipate parcelle muzima, sizani kama utavuna kitu pale. Ndio utavuna, lakini utavuna hewa. Utavuna hewa, le vent. Ni wakati unapanda mbegu ya mzuri, mbegu ambao inafaa kwa mulimaji, mtu anapataka mavuno ya mzuri. C'est pourquoi neno la Mungu nasema mu deuxième partie, yeye anayepanda kwa ukarimu au kwa generosite atavuna kwa ukarimu. Katika hii principe ya mavuno, katika maisha yetu ya Kikristo, parce que Paul alikuwa iko na encourager wa Kristo wapande mbegu mema, mbegu enye iko mzuri inafaa kwa udongo. Na wakati watapanda mbegu, na wakati mtu anapanda pia mbegu ya mingi, mbegu enye iko mzuri, atatoa kitu enye inafaa. Atavuna mbegu ya mingi, atavuna kwa ukarimu, atavuna kwa generosite, atavuna kwa furaha. Alikuwa iko na encourager wa Kristo katika njia ya kutumikia Mungu. Parce que wasuja ya imani gisi tulisoma dimanche passé, walielewa ile jambo. Gisi niko natembea na Mungu, il faut nipande mbegu. Il faut nipande mbegu ya mzuri, mbegu enye iko ya mingi. Juu nivune kitu enye inafaa. Walielewa ile jambo mzuri sana. Kupanda, wakati neno la Mungu kuna tuencourager tupande mbegu mema, mbegu enye inafaa, juu tuvune kwa ukarimu, tuvune kwa furaha. Tunapanda mambo mengi sana katika maisha yetu ya Kikristo. Mtu anaweza panda tabia, mwenendo yake, katika mwenendo yake, kupitia tabia yake, kupitia masemi yake, ni mbegu enye mtu iko napanda. Paske kupitia masemi, kama uko napanda tu mbegu ya mubaya,
unavunaka pia kitu yenyewe ya mubaya. Wakati unapanda mambo ya mzuri katika relation yako na watu, unapanda relation yako, unatengeneza budongo vizuri, unaishi katika relation mzuri na watu, utavuna kitu ya mzuri. Tunapanda muda, tunatoa muda yetu kwa Mungu. Wakati tunatolea Mungu muda, wakati tunamtafuta, tunamtolea ibada, wakati mtu iko na muda wa upekee ya kutafuta Mungu. Pale uko napanda mbegu. Tunapanda wakati tunatolea Mungu maambition zetu au maprojet zetu. Tunamutanguliza katika kitu ambao tunataka fanya. Maprojet enye munaplanifie kunyumba, maambition enye uko nayo ndani ya kichwa, unaanza tanguliza Mungu. Pale mtu iko nakuwa iko napanda mbegu. Tunapanda kupitia kutolea Mungu mali, donc vitu vyetu. Kumutolea mali zetu, mnaweza sema tunaweza kumutolea pesa na kumutolea aina zingine mbalimbali ya mali. Tuko napanda. Wakati Yesu Kristo alikuwa anatembea na wanafunzi wake, wakati hawakuelewa ile question ya namna gani wanaweza panda, namna gani walisaidia Yesu Kristo, namna gani walimupatia, tunaweza soma Mathayo chapitre yake ya 25. Matthieu chapitre 25. Tunatoa verset yake ya 35 na tutashuka na usomi. Matthieu chapitre 25, tunatoa la verset yake ya 35 na tuko nashuka na usomi, na tuonesha mandia mbalimbali enye tunaweza panda. Kweli Matthieu chapitre 25 verset 35 kushuka na usomi mpaka verset 40. Kwani nilikuwa na njaa, nani mulinipa chakula? Nilikuwa na kiu, nani mulinikunyisha? Nilikuwa mgeni, nani mulinikaribisha? Mutupu, nani mulinivika? Mgonjwa, nani mulikuja kunitazama? Nilikuwa katika kifungo, nani mulikuja kwangu? Halafu wenye haki watamujibu wakasema, Bwana, wakati gani tulipokuona una njaa na tulikukulisha, au una kiu na tulikukunywisha? Na wakati gani tulipokuona mgeni na tulikukaribisha, au mutupu na tulikuvika? Na wakati gani tulipokuona mgonjwa au katika vifungo na kulikuja kwako? Na mfalme atawajibu na kuwaambia, kweli ninawaambia nini, kwa kadiri mulivyotendea mmoja wa ndugu zenu kwangu inasema wa ndugu zangu. Mimi narudilia verset 40. Na mfalme atawajibu na kuambia, kweli ninawaambia nini, kwa kadiri mulivyotendea mmoja wa ndugu zangu walio wadogo, mulinitendea mimi. Katika hii principe ya mavuno, Yesu Kristo iko na explique ki wakati nilikuwa katika hii hali, wakati nilikuwa ni hii hali, mulinipatia hiki na hiki na hiki, mulinitendea hivi na hivi hivi na hivi.
Sasa walishangaa wanasema, sisi tulikupatia wakati gani, namna gani, utueleweshe kwanza. Yesu Kristo kwa kujibu mwile question anasema, wakati mulitendea wa ndugu zangu, wamoja wa ndugu zangu hawa wadogo, wakati mulienda ona mtu hospitalini, wakati mulienda ona mtu iko mu prison, wakati mtu alikuwa katika shida fulani muna intervenir, ni mie ndio muko natendee. Yesu Kristo alipenda awafundishe ile principe kuwaonesha ya kwamba tunatolea Mungu kupitia manjia mbalimbali za mingi sana. Kutolea Mungu haiko tu wakati tunafika ndani ya hii kakrekwe ya hekalu, kakrekwe ya temple plutôt. Wakati ndio hekalu mkiswahili wakati tunafika mwi kakrekwe ya hekalu, sadaka enye tunafanya hapa ndio tunatolea Mungu. Mbali na ile tunatolea Mungu wakati tunaonesha ukarimu yetu kwa wengine, wakati tunaonesha upendo yetu kwa wengine. Parce que Mungu hatatoka mbinguni ashuke tumutendee mema. C'est pourquoi watoto wa Israeli walikuwa na besoin wafanye ile experience na Musa. Wanasema, wewe tu ndio unaongeaka na Mungu, umwambie ule Mungu vile akuja kwenda tumuone badi tae, ni wewe peke tu. Musa anasema sawa, mujitakase basi Mungu akuje. Ni wakati Mungu alikuja ilikuwa matata mingi. Kupitia gisi tumekaa hapa, kupitia watu wengine wenyewe wanabakia munjia, kupitia watu wengine wanabakia kunyumba, kupitia watu wengine wenyewe hawakufika hapa, kupitia wale watu ndio tunakutanana na Mungu. Kupitia watu wale wengine ndio tunakutanana na Mungu. Ndio c'est pourquoi Yesu Kristo kwa kuelewesha ile principe ya mavuno, wakati wako unapanda mema, ndio iko na wakati wako unapanda mema, ndio sasa Paulo pia anakuya kuajoute kuonesha ya kwamba watavuna kitu enye iko ya maana. C'est pourquoi sasa ku verset ya kufuata anasema, kuverse ya kufuata anasema sasa, kila mtu afanye kama alivyokusudia katika moyo wake, si kwa huzuni wala si kwa kulazimishwa. Kwa kutumikia Mungu ifale kwa disposition ya cœur, ya moyo wako, ya roho yako. Usikuwe ya sa brouette, usikuwe ya sa charrette. Enye juu déplacer, ifale wafanye nini? Wa musukume. Juu ifanye hii kazi, ifale wa musukume ba muoblige kutia kitu ndani yulu yake. Tusikuwe vile. Ufale mtu alete kwa utayari yake ya moyo. Nasema mie nitafanya hichi, nitafanya hivi, nitatembea na Mungu hivi, nitatolea Mungu hivi. Bila kulazimishwa, bila kuoblige mtu. Ifale ikuwe quelque chose ninatoka ndani ya moyo wako. Na wakati unaitoa ikuwe katika furaha. Ikuwe katika furaha. Non, c'est pourquoi Yesu Kristo, non, c'est pourquoi Paul anasema plutôt kwa kuendelesha usomi, anasema kwa sababu Mungu, wakati anasema verse, kila mtu afanye kama alivyokusudia katika moyo wake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, kwa sababu Mungu anamupenda yeye anayetoa kwa furaha. Haleluya. Mungu anapenda mtu mwenye anatoa kwa furaha, mtu mwenye anajiangaje kwa furaha. C'est pourquoi tuliona ba héros de la foi, wasuja wa imani, walikuwa wako na shangaza Mungu. Anafaa quelque chose ya surprise enye Mungu yeye mwenyewe anashangaa. C'est pourquoi walitutolea exemple ya Salomo, wakati Mungu anaomba sadaka ya shukurani ngombe moja, mie analeta 1000 moja. Wakati Mungu anaikala anashangaa sema hapana.
anashuka asema nikufanyie nini. Mungu anafurahi na mtu mwenye anampatia kwa furaha, kwa moyo ya utayari, anamupenda. C'est pourquoi matokeo ya ile kupendwa na Mungu njo inaendelea sasa pale chini. Verse ya 8 nasema na Mungu anaweza kuzidisha neema yote kwenu. Anaweza kuzidisha neema yote kwenu. Hata nini mkiwa na kuzidi kwa kila namna siku zote mupate kuzidi sana katika kila kazi njema. Wakati tunatolea Mungu, wakati tunafanya investissement kwa Mungu, na Mungu pia anajiangaje. Anajiangaje kwako juu usikose kitu. Donc sorte yote ya neema anakupatia, na tena anakupatia pia ile moyo ya utayari ya kusaidia wengine. Wakati wengine wako katika bezo ya msaada, anasema nitapitia kupitia huyu mtu juu nisaidie mtu mwingine. C'est pourquoi tulisoma ile verse ya Matthieu yenyewe inatuonesha kwamba Mungu, tunakutana na Mungu kupitia gisi tu tunaikala hapa. C'est pourquoi neno la Mungu inasema tuko wa Mungu wa kidogo. C'est pourquoi Mungu alitufanya kwa sura na kwa mfano yake. C'est pourquoi Mungu tena kwa upendo wake anachagua hii mwili akupenda aikale ndani ya likarne yako au ndani ya nyumba ya nyasi enye tuko ndani. Anasema mwili yako ndio ya valeur. Anakuja anakaa anaikamata kama hekalu takatifu lake. Ukarimu ni tendo la neema. Ni tendo la neema. Wakati unaonesha ukarimu kwa wengine, ile acte ya generosité ni acte enye iko ya neema. Donc ifali kuelewa ya kwamba kama ninaifao tu kwa neema, na ni tendo enye tunafaka kwa imani. Sasa wakati sisi kometa watu tunakubali kuonesha ile ukarimu kwa Mungu, na Mungu pia kuflesh retour yake, anadeside sasa kuleta ya mingi. Ile ukarimu inaonesha resultat ya abondance, resultat ya baraka enye Mungu anadeside kumwanga kwetu. Na wakati tuko napanda mbegu, wakati sasa tunavuna, neno la Mungu inatuonesha pale chini, wakati tunaendelea na usomi, il fallait ile neno sasa izaye louange. Sifa inanikimbia baadhi. Wakati ile baraka, tunafikia ile baraka katika maisha yetu, wakati ile neema inashuka, ifale sasa izale sifa. Izae sifa na izae ma action de grâce, shukurani. Parce que wakati watu wataona ile tendo ya sifa, ile tendo ya reconnaissance, ile tendo ya shukurani, itafanya nini? Itamotive hata wengine kujiangaje. Wakati mtu anaona usuja yako, inafanya nini? Inamotive watu wengine. C'est pourquoi wakati tunaona wasuja katika Biblia namna gani walitembea na Mungu, wanakuwa mapoint culminant ya motivation yetu. Wanatumotive kupitia maisha ya Abraham, gisi alitembea na Mungu. Wakati unasoma, inakulamusha, inakupatia sasa epeso kakanda moko boya kotelema kosalela Nzambe. Yo, c'est pourquoi Frère Révérend David Kayumba alikuwa kanatuambia, asema wakati tuko ndani ya nyumba, tuma meditation ya nyumba, chaque fois anatuambiaka yote enye mko nafanya, mujue ya kwamba amuko natendea watu.
ikuwe mabaya, ikuwe mazuri, ni Mungu njo muko natendea. Sasa wakati unapata ile opportunity ki Mungu njo, usione mutu, unaona njo Mungu. Wakati unapata ile opportunity, uifanya una kanda esantu kisirani takatifu, kama mimi naweza traduire au vile. Na kisirani yenyewe kutakatifu nasema mimi napata opportunity ya kufanya hivi, ifale nifanye yao mzuri sana kwa moyo wote, gisi neno la Mungu nasema, parce que ni Mungu. Après pale sio nasema ikuwe kazi ya kidogo, ikuwe ya mzuri, usineglige yake basi hii ni ya kidogo, hii ni nini, uifanye yao mzuri. Enye iko naacha watu wengine wasujea imani kufanya exploit katika maisha yao. Walikuwa watu ya ordinaire asasi, walikuwa wako nafatu mabitu wenyewe si vile tuko nafanya, me walikuwa nafanywa katika uzuri ya sana. Donc anaifao, mimi siko mzuri, anairespecte, anaiboresha yo sana na attention sana. Mimi wakati tuko ma employé ya watu, ile intention ndio patron anatafutaka. Wakati anaona uko nafanya kazi na hamu yote, unafaa kazi mzuri, hata iko kazi kidogo, unaifaa na soin moya enye inafaa. Nasema vraiment niko na mfanya kazi hapa, niko na mtu mwenye niko natumika naye mzuri. Na hivyo njo Mungu anapenda tufanye nini? Tutembee. Na c'est pourquoi hii passage biblique inatufunulia principe ya mbegu mengi, mavuno mengi. Mbegu kidogo, mbegu ya mubaya, mavuno vile kidogo, mavuno ya mubaya. Na ile mbegu ya mingi, wakati tunasema mbegu, kukuwa na mbegu mingi, mimi naweza sema ai dependre na nombre ya mbegu yenye una hesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hapana. Wakati neno la Mungu nasema mbegu mingi inakuwaka selon nguvu ya mtu. Nguvu yangu inaweza kuwa iko moja. Ndio c'est pourquoi mimi nasemaka par exemple wakati tunafaka ma échange de cadeaux ya MGC. Wakati tunafaka ma échange de cadeaux, par exemple tunakutana na mie na papa Aniseti. Tunakutana na papa Aniseti, tunakomala mu education enye iko tofauti. Mu culture enye mazingira enye iko tofauti. Tuko na nguvu tofauti. Tuko na akili ya kuelewa mambo tofauti. Sasa kupitia niveau ya mbegu yangu, wakati kunafaa par exemple échange ya cadeau, nguvu yangu kinasema hapa vraiment mimi natoa kitu moja extraordinaire. Ninasema nimufai surprise na surprise na kuko ka biscuit ya mupya inena toka, niliuzo ya 1000 francs mimi na mbaleo mzuri. Yeye kupitia niveau yake anasema huyu na comprehension yake ya ulimwengu nimfanizie nini? Mu niveau yake ile mabiscuit, kumbe ni una munegliger. Ashaka pitia kwa zamani haiko kitu. Anasema nimutafutie koti ya $500. Bote banapanda mbegu ya mingi. Na banapanda mbegu a 100%, bote biko mu 100%. Mi wakati mimi namutolea huyu mbegu, ule mbegu yangu kama ana education mzuri na kama ya komala kiro, atasema ya mingi. Mimi natosha $500. Anaone ile $500 mingi kushindia nini? Ile 1000 francs iliuza biscuit. Oro yote iko nguvu selo mtu. Iko mbegu selo mtu. Na Mungu anaona ke mbegu yake njoo ile. Tunapima elewa pale. Mbegu haiko kuhesabu 1 2 3 4 5 autant de billets. Mais mbegu inaonesha ile ya mzuri enye unatoa ya mingi kupitia enye uko nayo.
ndani yenye uko nayo. Sepuko wakati Yesu Kristo alikuwa ndani ya hekalu, iko naona watu iko wako natoa, ule mama mjana alikuwa msuja sana. Anakuya na ka 500 francs yake. Njoo ilikuwa espoir yake yote. Na wakati anatolea, Yesu akasema huyu njoo anatoa kushindia kila mtu. Anapanda mbegu enye inafaa. Ndio sepuko pale mwile verse ya nini kwenye tulisoma, kila mtu afanye kama ilivyo katika moyo wake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, kwa sababu Mungu anapenda yeye anayetoa kwa furaha, kwa utayari, kwa nguvu yake. Na ile enye tunapanda comportement yetu yote ni mbegu. Wakati tunapanda mbegu yenye kwa mubaya, batoto wetu watavunaka hayo. Sasa batafika kama ile budongo, wanavuna hewa. Na wakati tunapanda mbegu ya mzuri kupitia masemi, relation yetu na watu, popote kwenye tunashinda, kutolea Mungu, kusaidia watu, nini. C'est pourquoi enye uko saa zingine enye uko leo iko mbegu ya mtu mwenye alipa 4e génération avant wewe. 4e génération avant wewe ndio alipandaka ile mbegu. Mnakuta inakuya wewe ndio unakuwa beneficiaire, unakuwa sasa unavuna, una beneficie na ile mbegu. Wasuja wa imani walielewa ile jambo mzuri sana. Walielewa ile jambo mzuri sana, c'est pourquoi walikuwa wako na investir. Kupatia Mungu ilikuwa investissement kubwa sana, kushindia investissement yenye mtu anajifanizia hapa ulimwenguni. Kupatia Mungu kutumikia Mungu ni investissement kubwa sana. Enye neno la Mungu iko na tuita tuifanye, kitupatie Mungu tufae ile investissement, jupia tuvune mzuri. Na wakati tunapana kupitia furaha, kwa moyo wa utayari, tunatembelea Mungu, tunaona Mungu. Nilikuwa niko nafuata publication moja yenye nipatia kisirani sana, niliintervenir na kisirani sana. Mpaka gisi mwenye alifanya ile publication na shangala. Kulikuwa mhubiri mmoja iko na ubiri, ni moja tu ya ba prédicateur yenye tunabajua bakubwa ya inji, parce que leo batu bashaka kuwa na système ya ma prédication ya ma citation na ma proverbe ndio anajenga nao mahubiri. Kama hauko msomaji ya Biblia hautajua. Sasa anasema Biblia inasema mkono inaotoa iko juu ya mkono enye inapokea. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Sasa anaexpliquer na démontrer batu kule vraiment batu wanaokoka. Mina gisi tunasomaka Biblia, Biblia kani ndio inasema vile. Que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Hautapataka ile shairi ndani ya Biblia. Ki mkono enye inatoa. Sasa alikuwa iko na expliquer simama kwanza mu conclusion yake. Ki wakati kunapatia Mungu unipatie stilo. Hivi ndio wanapanaka. Na mimi niko napokea. Est-ce que bote tuko naona? Mimi napokea. Wakati tunapatia Mungu asema pale unakuwa nguvu kushinjia Mungu, unakuwa na autorite, unakuwa na nini, wewe ndio mtajiri. Sasa nasema wakati tunapatia Mungu hivi, Mungu iko prida sana, anakuwa iko na kamata na iko na geusa hivi. Na iko na kupatia. Sasa nakupatia ana abondance juu apendi ukue juu yake. Wakati mimi nafuata ile boko nasema Mungu wewe tuko naenda wapi? Na kama tunasoma ndani ya psalm inasema njoo mkono enye inatoa njoo ita recevoir. Vile njoo nasema mkono enye inatoa njoo ita recevoir. Ndio nilikuwa mimi na intervenir mwile publication na mamomo ya kisirani sana, watu walishangala sana. Juu ya kudefendre imani yetu. Watu wasicheze nao, kucheze na imani ya watu. Wakati tunatafuta kutembea na Mungu katika usujaa, na tuwe wasujaa,
tujue ya kwamba siri ni ya mingi sana. Wakati tunatolea Mungu, wakati tunapatia Mungu, tujue ya kwamba tuko nafanya investissement. Na wakati tunapanda mbegu ya mzuri, c'est pourquoi watu wa zamani walielewa ile siri. Wakati tuko napanda mbegu ya mzuri, wanajua ya kwamba nitapata ya mzuri. Wakati mimi napanda mbegu ya mingi, tena hektare mzima ya kakao, na mwenye anapanda hektare mzima ya hektare ya kakao na 1 metre parcelle moja ya kakao, wote wanapanda, lakini mbegu mavuno hawatavuna sawa sawa, paske kila mtu alipanda kupitia nguvu yake. Ndio sepukwa neno la Mungu linatuhimiza ke wakati tunapanda na wakati tuko navuna mavuno, tusikue na wivu ya wengine, au tusingalie ki koma huyu ndio iko navuna mingi, alipanda namna gani? Na ile budongo enye tunapanda ndani yao ni Mungu yeye mwenyewe. Ndio sepukwa neno la Mungu ilipenda tena ituimize asubuhi ya leo, kwa kuendelesha somo ya la fois passée, tusimame katika maisha yetu, tusimame juu kila mmoja awe msujaa wa imani, awe msujaa katika mwenendo yake. Na wakati tutakuwa wasujaa sisi sote, tutavuna mavuno enye inafaa, tutavuna mavuno mingi, tutavuna baraka ya mingi, tutatwala matokeo ya mingi enye iko mzuri. Lakini wakati tunakataa kupanda, mtu mwenye apandake haizi pata kitu. Unaweza bakia na maragi yako iko kunyumba, unakatala kuetia nusu kubudongo, utakula tu inaisha, apre unakuwa na reve wengine. Mungu anapenda tupande mbegu enye inafaa, na ile mbegu ni investissement, ni akiba, ni uwekezaji enye tunaweka kwa Mungu. Na wakati mbegu itatoka kubudongo, inakoma, na tutavuna mavuno enye itatupatia furaha, itatuheshimisha. Acha Mungu abariki neno lake. Amen.